الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد. Kwezi watukufu, Maislamu mawatania, mafundi watu wa babatu wa tatahatu wa nashwa hatu, Mwenyezi Mungu najalie kengani harumazi rehema za Mwenyezi Mungu. Yajalie wa Komori wadufurahi daima. Haunono, ha amani, ha shahula, ha maji, ha mwenje, ha msomo, ho mpira ni zadunga. Ala kulli hali haina mwanadamu yena ezinu zambao aulawiyat hizo dezilo prioritari ya mwanadamu. Mimi Fakhruddin prioritari ya hangu doka owanati waishi haruma amani na usalama. Prioritari ya hangu ilo aulawiyati doka Komori wahunde majiwanwe, wahunde mwenje, wahunde msomo, wahunde unono, wahunde hazi wakati weza dunga yabo jezido kaya. Ngamina furaha lelo bo kipi ya hundra washinda wajo participe haukanga mfikiri yauka asina wananti wanu andungwa komanteo mba mpira naka urambapi mianza mpira ndo haina mndu na ishida mina ngujuondro yauka mianza mpira swafi shae situation ilio kiasi ya ukahata bon lohunu Paris njaka ula wa Pompadour da mino wana mawatukufu wa iho mino wana mawa Egypte raka usoma wadzima kosmonaute mianza mpira hata hunufara nsati kahura sharanzi na ulili wa owanama ti renge ukazi mfumbili ngamjenda na wadailie tina ufanya ndongo mfumbili iyo ya mbwana hata Mwenyezi Mungu ajori niketa ufiki abonge bi idhnillahi ngambo Mwenyezi Mungu ya uka tijibi wabambese Komori wajo kana mvio ya hao wajo kana Teresa hao walo yabo kwa na ukabwe kamwa bente oangamiza wenti ngamombo Mwenyezi Mungu ke ngwajo ukapirizo eka kwa jafa yabonga nyabo kwezi yabonga mina amombo Mwenyezi Mungu hena mnero wangu ilo makini ya ukawoti do wajuhenda hauka emiliari ya rengwa no wandu wa federation watongeza renda uro la teze maline zili yobonze ngamobo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uko wandu wa wajo ufa huwa kepirizo wandu wangamize nti hatu abonge abo na mduburie mdire hitwa sharom parisani ngamfao au ngamwedo prison et souffrance mitongeza wa Komori wa isufure ubana au wanshio wodo pande u o sikwa juzi watukufu mimi keti yabana ngamdongo hedi ni nasoma mbabititi nasoma yode ya mwado swafi oka engetika urongo ha parti basi yabo tujokati la bwane parti au ti dumiziwa hawe parti hangu wangu ila pizio ntibanu ha parti ngamibanu boa nama wa ulwa ngamibanu boa nama ngwatambiha kwa tina maji kwa tina mwenje kwa tina msomo kabati unono kabati hazi kabati wadilifu kabati bandongo iyo yoti shede mana ndo han abuge abo usikwa juzi bo masihu ti homoda la swafi ti shili ya video ikayao intambi shandorondo na de makaulu ya mbaba he mwana mshe mtwaifa ya mitamihuli ya ralo hitwa ezenogo ya zone sayabo izonogo ndiro kabisa alafu ye complicité yaho o Andrew wa mbalia e complicité yaho Andrew wa mbalia doka waja wa mvuriza mbabahe wamba garenda hunishele abo ekerikana mahakama yabo ambulance ya mbalia adunga yabo o Andrew wa mbalia no wakadhamana hahe engerikana mahakama ikaw lazimu ike o ambalia ambulance yo o ya ibali hazingaroranti
e wandu wala waili wazinga ne doctori yakakomplisi wa hizo ordona sizandrabo ya uka inu crazy na jau wandu wikabidi kengwa prison monti e abili o wana waili wahafa uziwani ikaula azimu ike e fundi wao ne mapara no nele gari ezile razin ngwao aruma mahakama ngera mkera de ketse ontambo kana zino imbecile o wandu ngo jamba ngo afanye confiance mahakama ya Komoro zino imbecile za twa mtujwa ni wapare namnaje banese video zangu zentsuzunge sungo ubalo o wandu ambao Komoro ngo hapo mahakama ngo afanye confiance zino imbecile na maidio shako muri ko ti mahakama kabati nti wajua ulawa wandu atimizi kume wandu wajua director wa ulawa wabire mahana mahaba kika bafanywa mahakama ya ho wandu ware etwa wanadamu wao halafu jo ishie mavayu na ma idio na ma crimineli na washenzi wajua na sikafanye confiance mahakama afanye confiance mahakama ikaula zimu ike bwana ola haisange pirizo weyamba kanza dole mwanamshe woi usiku ya mando yeda muua usiku abideda ya muua inu de mania halafu wana wala bao ngwa ulikoli recreation fundi kucha waona wanwana watiti wasopareni wabonde swali wanti wana ukabale mbiyo watra wende sawa eli nu gari dali biyo wana odo nji eli nlando eli zabadi li tobalo izo son tipi inu recreation recreation yongioje recreation wana ngwa roha wana watiti namna hiyo ya we mafundi fundi wa wana wao kausomeswa wana wao maparani munyele gari ni surveiller wa helikoli ko bi kengwa aruma mahakama eti ja ukwezi watukufu tija ukwezi uwo do pande uko tsamba itwanye ndo emshenzi mumjwa ezi ola mna imbecile ola la emnadaba ola haringe hunu tsamba ringo tuka ujaru mashuhuli shanga bwamba hatawo tujwa windo byaka umtraza vanhu babasi watetezi mratu udaza ya jabo ya jayalo netibe ijoka uliwa yabo atukarida za jabo rijari mitanganya netibe nele papa ijoka uliwa rumeze chuli nzima abo mndwane nga furisheti yabo ya mbaya montibo tele bango liwa ban lelo al muradi ni wandu mdungo hanza mdrihane mihondo danyino wa shenzi wan eke mwapara mtiripara banga wakati boko ijokere shuli ya hanyu ikawetanga asina rumambia oni shanga mimakini bo mwana ma tukufu ustad baruf ya ukamnyezi mgungu jorwan lelo ti parwani wandu atuma babofu anuju ono tabiri na mtudidie ba mnyezi mgungu hakikishe zitabiri za hanyu wakanyu wandu madulumio mnyezi mgungu hakikisha ezetabiri riziona au son tipia mnyezi mgungu iloti do haure iloti jile vyamado aleviwao iloti pete amade mapete yao mnyezi mgungu uo mru wono uo mru maadilifu uo mru aminifu halafu ele chui katili njaparo na mru ya rassemble haina kalitembi duniani bo ama usufaitia dibo Komoro njaparo na mru ya tsanganyeze kalitembi madhambi mahu duniani pia ama usufaitia jira hitwa kalina haya biti hariba nulelo dena kambiro kabanu onwaro mpira vanu areze le vaula anugari federation tibure na ranto mpira tibure na rato mpira bwa Komori hadungo wandu warihitwa anikoze milioni haja huno aniko mapesa hata ngoda uwe azali ngoda mtowe bakwela azali ngutwa rumu ajali harudi haja heda njaruma diaspora haranganya aina mahala ya njia ngutofisilisha tibu anjia rumwa federation ya mpira haranganya katina baba hanu ya njia kati zahama jila sika manademoi katina bahanu ya njia itoka wasizaha wodo pande uko abonga mjukanza nizele za taratibu engaritsa ho ndibana wabasa ondwa leme weze votingiso ngezwenda timabiani yakana juzi timjibuni ntina uzirejeza hako yakana azalika na ende ya pange lelo tia milioni wandu yauka banu na juin ke diaspora kwa jadisa banu na juin ke diaspora kwa jadisa baifate ungu joka president haukazila na kumwabiani yauka wanu wana maburunku
ngam maparondo haukena mna retraite wao watoto wanu amba wende wasomo emabani haudu warumao zenti waje warengwa wapashilwa ni fatihu ya ukangwano meoma ministry wa mfumo watu wamena mwede mwa depute keka mjafoto nga mjela nado wafano wenyi banga mjanzo ndejeze msaidie ne majindu yala wana imbesili wana imbesili wajua kweli wabegwa wadu warumavoti wajuao ya uka ya endesa eze voti za kishenzi zila dae waedo yantu ya dese eze voti za kishenzi zila halafu wana imbesili wende warondolwa ni fatihu ya jia wapashi mimi nga murengo kwa ministeri ntibango do depute manzo hanyo hovoti wandrenge hazini warenge dobi hazini wodo tukomta hazini woja utapunge video yachi mtezao danyina do msamenye karieri ya hanyu wewe mnaijana na bwa wewe tiono makirita si haobala wamba wewe mwenye wa education abo sango do watola bango de mission ya unga bango de congé na cinéma rijo kanyo tipe nika mtufanya hazibala chaku enge uka minister ujoka uta projet et projet hiyo twamba mitu tando za depute ngama ndondegezo msomo shari jo kanyimba wana makulosha ari marondodwa ni mwana wa Azali yanzu ya jia mpashieni ya waswili ya jia mrumeni shakana uriruma ya bumsamenye CVA we mnaija mnamoto mumnungu we mnamoto mumbude we mnamoto ntujwa nywanda hubi macha marondodwa ya ukanga mdomo ani kwa ministeri ntwabini nga mdomo akema depute ntwabini nga mdomo alidwa chao ngamtsabu sawa ntiatu mrengwa mjo mjue salbulo mrengwa mje mteze harumwa komori ili mlale mwana wa Azali ya mpashieni ya waswilora isishaka na waswili na bukana uzama wa eche mwana wa Azali kana uzama wa eche ngujo zama dainani ngujo fada dainani na baade katifu arumwa o wajuka urumenti iyo wajukanza warengezenti hatu shanywandu nono wanu tadamu nono moto iyo orgoyo nono moto iyo bwiji swafi lelo tambiro habari za sare uka Junaidi haparo amba bo ni Azali bo Junaidi wanunga mlapizi wa swafi ebani sajiri hindi ebani tabu ilo no mwenche hindi vanunga bo problemu sinchi vanu unabeza kweli bo Junaidi ngabo siku yamba ngwendo mwana hefatihu adruha hamdunko njaupa rabanti para boyi abo pa vanu winge na pression inji wala sabari haina riali anzo ifanye projet ya ufanya roko za kweli na gambe ya zalwane magambe wafatihu gutonji yabala hanyi seriali emna gambe ya zalwane le gambe gutonji yabala yanyi seriali bantu mniona wewe mnandio bana Allah yenge mpira ikawlazimike mide mdu wa madulo na furaha swafi sha ngamina hambu neti mtujo ufurahi na banu wallahi bilahi ntwa mineke ngabo mkomwe kwanza mpira ranami shanga misi ukana rohoze lawa wandu tondolwa wana wo hifa bi ayi dhambi mnamwana mtiti ambaye ndelikodi yende yapudidi wende ajaru magari ni ya ulawa ya fa ya bwele gari likavua ebana sécurité ngiyonda hu ebana sûreté wana ngiyonda hu amjitiji bomba be comme nous pire ndo shindi sha ngamina raji parce que 1 milliard et FIFA na wa pia les malizo batina hizo asali ya toa zende za kazi wa chao usifajadi ya renge nusu sedali athumani ya renge nusu lukumanu alene mriende njiye basi wanyise e federation nezeruko zinu watu orende haweji waruvu basi nirudindire chei ya uko wandu wa juhamu mimi fahari e capacité nini kao metra la rifu ikaw lazim ya tite bitim tijonza ya temata hatim hauka nge ataka méchant nge ataka méchant lazim ya marque mapimenchi chai langa sama rondo wapo ele no ngojomba ukamana mtiti o wakati wa ishia uka ele chui ila suma nazali eba no journaliste ranzidi ni adungu amba uka ende bangu to homa mgugo jomba umuri mle ngoneke ekengo vumbu fakiri wa jamdada abida daina sufa jihadi na dobena mna kuwa vumbu o wasifu hata eba tinda butoba la nyipe po do pepe yawa o hambena mna yohamba wansa yede atoba kina na mumtashe upepo mwede mwamnike daina marindi na mavushe wado pepe ya jokengwa wa vumbu wao amadu wazade ke wajangwa kwa mabembene matiji chonga ndi umuri mle mgugo to hwanti inde manana bia mwanama mtukufu Hamad Alwemeri ya ukana anti utidofungwa ba witi mwanadamu shinti shumbe bwa Hamad Alwemeri
wambe des dictateurs et quand watu wambeza kweli journalist wambeza kweli dictateur au de ulone enti bo abo de ulone enti ya Komori asumana za kongo joka kaja votiu ya votiwa de muhanyu burwani da ina Dr. Salim antize fakhama ar-rais ba raisi wamdu ya usiwa yanikiwa na mparo wandu wanubo madina ya lazimu wapara shango kwa mabala ule raisi kweli ya votiwa ni wanadamu ranti kakutomba kana criminel ya zali au ambe dictateur ya zali au ambe le putschiste ya zali ba wallahi kwa mimi namna yabo ambeza kweli bana ni mtu kanza seko mori kutujodo cha Yusufu yamba kana bwana dobi yabunga mwambioni bana unuda unufana ta inu tejima hatwezi jima nana amonao bana Mtuamile kama kaza mpira wa madami she namne enti yangu iliyo mpira ti uranti iwe mpira ti uranti iwe kama tunangalia ndo ulo hifa wan ola vurizwa isimani ka ntubidi oya mzade oya ulo hafu entararu ngabo wana watito ulo hafa entwani wala watito ha bande namne natani banwanu yatisha de mala badu ngamba ndo emergency ata hiyo pia ngamjone de hama marehemu ata hiyo ngamjone de hama marehemu pia hata hiyo ngamjone de hama marehemu bo Komori aka wandu watona maji watona mwenje watona msomo watona unono watona rogo yabo tsikantani mwene seni yakana hata abasa banenge azali hafu aina kati Mwenyezi Mungu ajuri ni kanafasi miamjore je sport dimanche ezera eze vietere wa mitami hule vietere wa morone vietere wa mde vietere wa ikoni wa pia mitoka da mina wa mpira Allah si toka batima wa mpira banata hunu faransa eze trajaki fundishalani wa ontipi rikaura batima o anama rasoma miswiri si ukabatima sha eze weekend ngabo walua wade ngabo wa hafanzwa usiwa ngabo wanzwa umbiziwa ngabo eze mashuhuli ngelazimi yorende ro paro eze njema za hoana sha enge zemfumbili bwana wili sari msunzu sangabo zena fasi za hatu ngarjwenda ndela dudi sambabi aswa ndezenta boriko zanza dompira akawa ndo adwenda rumeze theatre neze to arabu ne majayu minja parokana jana ne mafiti yaopi tilenda ndado na film njado na to arabu njado na maja miura mpira sida Qur'ani na kaswida nemba msoma wangu basi yabo kale l'équipe nationale hundu miba na ukana furaha shefura inu izilwa nezero hozito lao izilwa nelekita imenye wane ne tabwa match imenye wane tabwa mwenche banamtunga osila wane majifirina ewe ngwa tukanda waile nda hubi ti hatu ngamtuona maji salsabile maji eyanu yanda hubi yanu maji vi eyanu yanda nda hubi maji ya Komori kwa tunda maji wa elewa hanwa shaba jamdo ajarege maji yangu waulizo yo anafu peuple kwa tu elewa kwa tu jwari vandike emango mielewa we mani amdu atabiha safi inuga tukanza hazi doka majianu ya banu ntiju hangu ntunda majina hanwa ifoni hule hauka na waswili shanga mjotoa mapesa ni hule maji ya Komori ya jafanywani wajeni wajua nudisi yani mdugu chwa rengemba ndo hangu ya rudia nudiseyo ekenja ntina mapesa basi ezinu mparuzona da hubizi mfikiro ka Komori wajojo wana odarenge petroli lantila wandu wadouliza wandu wa direct ja ya boy yo kwa joja wa exploiter wafanya rogo zinji ngwambia abwa chodo anyisa shayitu kezi haya bantu iso wa Komori wodo pande hu abonge watukufu ngamjoridini la moyo wandu azade wa Komori ya uka 2016 kabo mzade mumbeni uparamanisha usifajalali mzade wende ya magoda ke kandida bana mduku bana tabaka ire rarana wao kena ukirwa zade hatu wende warengwa ndo adoro mpira ja basketi na mchomwe mangare mwana mshewoi nyuma ba msomo nyuma ba nyi wa starabu ngamodo matende ngamodo mdunge ngamodo msaidie wake wandu wa hisi yakana kasina wanawashe wasoma walona ile mshawa nasho hatu kwa nafuto wa urengwa watodoro basketi na ping pong ne mafava dune malaba yao
Kwando umewan kwa tina ndo za ufanya na mjamre go bwando ashe mdumensi yatu shaka mna utojo buranti kana sha nyuba sido kama de maba hayale sumu mtodeda mwe ebana kam boy na mna duko sina bwando ashe hatu na tata hatu shana mudida ba mjoka ujaru ma ezeno za mwiso za usu hayati wa mnyawa abenge mimi sika ujaba njoni mwambie ni ukana nyoti pia mjoka sufa ijadi aja hunu daena ele fahavalu emnada ba wajuna idi hanomewa hasisiwa izeso do hunda wandu hanomewa hasisiwa hanome bahiti pari samsuiba tuo wahusu idarusi daena habari ekomorini joka ngiona maji ngiona mwenje ketina ndo ngonje maichojo kanizo wallahi iti wono mimi hema to hangu basi idarusi daena habari do akaumenyeze no goiso sina utabanje na bekana wallahi do daika au wallahi wo mtume au wallahi wo sahaba shaiza njo wana mito zamba ukati wono projet tikono ndongo njema suifa njema au wana ndongo boko wajo saidiensi ya hatu ndo na waona ni mzade woi uko ambonge na parti ambao simba wallahi lantim amjo zishude usoni mwamiezi mko maana shosufa jalali hombeli haukana aida muso basinga tukofanya jao sha eba ngo mtuko zifanya cha Agarjorenga ebanu mnegosie ebanu prepare banu ganyina ndugo za ukakweli mdegezenti ina msamu hadisi au ngam hata mkema president mjamdo pasha ina usiku jasali ha garede hunu atamdoenda mdo akikatika mwedo chemo chache izo mdu sipanga raija ka president abonge babi iyo emzade wo iti wono babi zando ngoboko tichiriwa na mimi njaka uzilinda hata njaka uzilinda ngabweza henchi e kai pasani le amini ni omjo shudo soni mwamiezi mko shati wono babi zando ngoboko ntichu ila ukanatena nda beta ngujua dance kaneke afanya ngoza ukani mterese miteresa raero nyi shazini desa kweti ebanu kwa timzadi wa komori wa ukaya tende wandu wa mdunke ni wa zade watukufu masoma mlo wa staarabu wena mtedese parti na mtuke parti sahani mtu awale viwanu no wedi wanu ne mane mantu wanu ebanu paka mda tuka president nge ya do fikiro wandu ya tukobidia waone wajua wasaidi mdu prepare ce projet basi sasa ngo izonga mu mtosoba no mzade uwo wallahi bila itiwo no ndongo boko zini jibi ijo kirike nganyina njamara hana au nganyina mbira hana au nganyina sawa naye shamimi namna nakauona akabana namdi abango tia rumeti ya tijeri fubana bure renge ntiri ni kama nza shonka banda karitino upato funele ne fufuma ne tapala ya hanza kana wa mtata like president mimi mamanzo ndo pashagar amanzo mimi ndo bali wa isire ngamanzo ndo ni akamda swale juma ngamanzo ndo tende ina ba hanu ndo ndaba alikuwa ba utongo mtu angamiza mafura bure ndo abonge na bake wazade wasoma wajua ni siba wakati tuta na mzembabi na mketi babirwana mtirentu kana ambition ya mzade mkomori do urengaria ya judu bisa rumasali basi shahe isirafi jana ngabo ya para juzier tione ndiri balanga bo mzade ya para fundi para funda babofu nam banana katina la kamdo na hamawe ulotini mwe shetanda hamanuru otini mwe shetanda shahangu akatina la damina mrumshe alafu mtona mamru liswa alafu tireje ibabo tidwe matuntona amtona manuru alafu mtushe liswa basi tolujwa tindu fundamba rena indi odona nuru ambatonda la liba wode mrumsha hongu do ala la ngale telefoni alafu yo wala la buwa gudo tunda nge salam tak ari gudo na nuru itandani hana usuku bage timambia ni oka mono enamne nti dio nganzo haina mdi alamwe ekeri lam hari jo maslaha ya tungaenda hubi wallahi ngari jo katide jo ngenzi sheke karitina ndo yakana mkomori mrumshe tomburi zango maza majini ya dube yazine komori tomwambia kabo mpira ungabo suare basi ele jwa finisha ushababi wa komori non abo on va souffrir
tija ukozi bo mtukufu Ahmad Al-Uthman non kena ukirike mzade mkomorisha heto mvuriza ngoma ifo mrume mkomorisha heto mtini ya mpira basi tijao narangale msomo narangale amani narangale banyu hula narangale maji narangale mwenje narangale bahazi zo des îlots awlawiyat zo des îlots prioritaires na utoto chama kana ya umajini ngwa jodi wazapia ukaba ngwa wa wifa wabuli ukangwa tukokacha no abo timo ne soni banu yokana ikampira wallahi komori e kaiko ni bon lomtiti ata njeni udembe se 15 ata 17 ans aina mdulo na bwe au falasika au mpira ya nwana nicha yoto ni vuriziza onangale kinga mjo dribble ni fanya wana ndoko ina mnai Allah ilante ntwa mine kawo mkwanza mpira rana mimi au lycée c'est de ma métier qui versomao déjà fundi wangu Shabani Oshuani fundi wangu Fuadi Honsujini fundi wangu Sharbu wakauzijuo ontipi basi mitwenda ti wafari yabo jioni kana bofu anunga bandu wahule mguna samihi bat ntuka urongo wa jaja mwenza wanono alaka bandu masafari ni bala utona na wili nungwa dungo tambia tikairi la mara tanganya banu jioni no wenda zao jioni wa wenda zao banga mhomo wa libere hata watu kanda zao wale meomaudu watu kanda wajeli koliten bahinga mina fundi wangu mumvuni nguna mrehemu bahafu yo para fundi Abdurrahman akorsoma français baada Solange ababu fahala mahuna biye ka wongo ile wesamba au nansi la mahura biye bo fakhari ke kwazo wele sa ndo arompira uretse jakanza tukoza kana rido soma bo jioni mimi jakanza likole cyo au kaina jioni mtu anzane de mpirani maharibi do msirini letasi jioni na likoli basi abo mianza mpira swafi shekagari ndo range miliari ndera zinike usufa jihadi na sedali warenge wende zao hawani kana majori wala wende zao wa baba hatu no watata hatu no wana hatu no pia rangamie watina maji watina msomo mpira yao izodi we shaharu maina ndonko haina gouvernement ngabazilo priorité de amani kabati amani komori ebanu wele chui la fakiri wa jamdada bema na to démissionner ebanu fakiri wa jamdada binga ngobanu ko tawit mwana mtukufu Arafat Ali Yusuf nge yabo uongo shindo hadungu zombi lishamime hamu wenenda misuri na nasome dini hamwe hango inchi ngamanzo de amani wananyasi watungo ula ohifaina usiku ofungwa no ngamanzo mbamaji ngamanzo mbamwenje ngamanzo msomo ngamanzo unono ngamanzo hazi ngamanzo mahakama ngamanzo de dima nulozi ngamanzo mpira ngamanzo tourisme ngamanzo zadunga shei ilio priority hangu tindo mpira wala si de ngoma amukana wazali de ngoma de nyikumbi ndo umede kenga bo suare awekenga bo mpira basi no ngamina silo parce que ngamjo soso ni Mwenyezi Mungu yo mimi ndemna njere zao santira matikana inde ndo jodo ni furahi cha komori usiku watu kamba mpira basi no kama nzo jeunesse ya komori waunde baindu wale waunde unono waunde msomo waunde maji waunde mwenje waunde ziruko 30 sha ekarundo ninja makato chibiu na minga mmobo Mungu biidhnillah ya uka owezi warenge miliari usufai jihadi sedali tuma wangamisa federation ya komori ne ligue wandu wa hao pia wambo wizi namna wadungwanyiseze mali pia waju wao basi yabo biidhnillah kamna ukayabo ngemchemo abenga mbali yawe ekipu yomwe doda hobini biidhnillah parce que ngejola zemu mwe pia owitima ufanya ngani yabo kamtuko urenga mali basi ama joueur warabonze wajabo ngwajoli kwa mapesa waremba pira wandesa change ngo alokomora wakanza wakena terenjem wakanza wake majoueur walobonti ju wow wasaidi wa évolue parce que zemaliza tuketsukanda ndarwa jirima majoueur ojarwa bayizana mwamvi na wabo ngeko wabandu zobela wende wareje shawala ngari warenga waje ojeru ari wabale wende warudi waje rwabali zemali pia ngetsukanda rumanoko boko zoti des aulawiyat zoti des îlots prioritaires zoti des amadu harumats e utakanza kubali e utakanza kabatu jabana jamwe nguni somo kaza mpira mpira hindi usifa jihadi wa utojoni kwa jeshi kutina rukati wa wananyasi wa hifano watata hatu na wababa hatu ngondo uridi tena ndo atu mdu haruma federation tena usifa jihadi unukata windida na rukoza mpira unukata windida rukoza mpira angalia ile jeshi unikwamba indunji makutushini uritajalini shangawe na haki kwa ndo ajuja rufinyo manyaembe usifa jihadi ya federation da hivi urenge tenu nezindu za komori tamba ariba nuzo kakandani wallahi tallah
Ikaubidike komorika sina tereza timizi kum. Ondu anu watu wengeze mali basi watu ula basi na upashia bano ni watu wanafanya facture. Ibidi na one machi ya mala kadhaa anikwabi. Ibidi na dena tunde mala kadhaa. Ibidi kama formation mala kadhaa. Watu wengeze mali zino ja mole teli no fanya msaje hata basi. Shakabati mtu wa ukaya tunde zongo zino. Bali mimi kama nzo nike nanti nike mnono nike na majina mwenche na psomo na mnono ni representer nti yangu. Na ministre des affaires étrangères. Ola kaurengwa ya jenda ruma voti. Shabala hafanya manguno mewa ministre des affaires étrangères. No ria zalia jorenga ministre des affaires étrangères ibe che mndu mnungu. Dahu. Ola kahurenga ya jenga liyo yatoshindwe jambeni, sabuti mnikani postoko, sabuti mnikani chao. Tena mdo elewa mtemcha mdo sinema. Woro pale uona kanza ni monese ni banu ya ukana. Watiparo joja mrubano. Hajahari vumbulia mahakama harumwenti. No washenti walona e justice ya komore mahakama. Ingenyu wanadamu. Haruma mfumo mtima. Bufakiri wa chamda dabi daone machui wahe mahakama yao. Mapuru nkurera yao. Awe mapuru korera. Porko ilo koshon shele. Abore reshi zungu reshi komori ngemtuko lingana naye. Purunku porko. Ilo koshon. Owandu wao na ijana bani hatu ya tuenda ina parisi waru maisima au mlo hafu entwabili mwanamshi abangantu ya lolo ni mndu hende hamu wantu ya mado hajambaba hama biazo ngode yambali ya jambe wenge mwade abangura ya nimewa abanuri mdekeza hunu angu afanyo jau jambali ndo hundu kutotira damu na upambana zonti pia ike abali ambulance inundu abunge amwambio mbaba hatu mbaba he mwana mshauri mwambie ukana edake enti uti fanye mahakama abo mbaba baula mwana mmemu mtuje ya jokangwa onezi kana uredwa ndongo haugo mwana msho hatu hamu hafu amranti atari vurizi zaida ene ambaye kwa umtu atijiro parandobi abunge ngiyo abonyoti pia mwishi amranti eleza yabo kabachaka wandu wa mahakama kabati mndu no madizo wandu pia waziona ushawadesa wadesa kabati mahakama komwari waimu mtuja wandu wasaidia wazali au wamdu hafu mwanamshe wa wandu kabati problem enge wala watoto wabala waparsa mzali mtuja wa muwa hafu abaya ndala mabaya shabanu mdo ambidozi wala yurienga enge babu wa moto mumtwaifa bala usiku wabala gari nge volo au genge rahula au gala wacha hula wasigala wabala parsa mzali mu mu hafu bala izo les guerres civiles bano mahakama yanu inde kutogeza amani njia sino haina mndu kujojidibilia bano fakiri wa jamda dabi manaka utawando wazingare komiseri bakri bo eda yangamiza Saidi Hussein bahide zambo ao komiseri wa kamili yede yafanya rogo da yana mzade ticha awara tidobi wode wangamize mndu yambangura do sema ba iba tibure alafaja do ambagu trao shemane mahakama yafanyiwa dabukangwari yao ehanwa yano no atijwala zana nzaya nane mana fakiri wa jamda dabi wa mobilize shenge wandu wa hafa wandu wa hibete tahabuza wandu wa tona biza duniani watu usirenda enge banga mahakama komora wangenga bo justice efundi yakausomeso wana waili wa uziwani bano nukuja wao na wana watite na mnaini kuja utunda wajua anti wana wa utao yao wende walikuwa jenda valani wende wafafio mbio wana wana wanti wana ubalambia wende zao wanti wana kwa jadanguha kwa jahibwa kwa ja shamdazi hata wana warohore wanja ruma magari hata wafebasi batino kamzijone lejoto kamem waula wafu controlling da mwana wiza bada tuch na mbeze magali kakaja maliswa ni gari kakaja yaba hanu wana watite na mnaini wawidika ngwa pirizo pia wandu wao ingaba ngasina ndo za mahakama ingaba za mahakama wawidika ngwa pirizo cha banu hizo na kanzani mabieni banu za muhimu usfa jihadi hajabu ntijuhana ibala do meza shonga dobi we mnaitwanya ndo mjwaizi Junaid sijali ali Junaid sido dobi wajabanu kwanza wani ganzo ile otapala unwataka batimuri ya wawaza Fatihu haja izo akanza kezi jakir haja izo akanza kezi jakir waja amumlabioni kenga abo mrumme bonsi juya au kenga abo mru asia sawa
hatosi hada ina wandu kumo pareni azali aisa endeza azalinge mwade mhimu ngwanzao wamlazeni msiuhe na hamba ukana ngamjuka ndaruma voti ya jeya mboheni ya renge yendi abwakati yo fala talumuni walumu amfusa komba parce que msamjoka azali ngondo za bangu anzo abezi watapidi azali reka ende afanya traitement reka kaja fanya ola za hisa zikazakifu kabati kamna winshi ya jeba mdulo na kili wa SRC au mdulo na baroho ya jeba na jambu bilioni emergence angu ajoka izolabo kabati emergence bahana abasa wandi wa mduwa zani renouveau parce que ngodo amba emergence bana emergence ni yandisani na tajoka ku 2030 renouveau yanga mna nouvelle hit bana mwandisa ndi mjoka renouveau ezengo hizo ganzwa komuri wazelewe yakana e pression yafanyishi habonze mantimo lesanisha kamtakiri maeleo yakana Faransa hadumizwa romanti zinchi gutambiho auka epuissance ya Faransa kaja kaulinda ukana kujomba nzaho halafu haelewa yakana ilade kiburi nelebone neledharau la uone yakana wanku anashilofanya nongo wandu wala wanja muoni wa negotiate da wana tizinwa ajibati na ukawa zijua basi halafu haelewa yakana hizo wakomori wao staarabu wakomori wasomo ngwajojwa negotiate da wana ndo ajitena ngwabo wasomo hindi ngabo wasoma Rusi ngabo wasoma Marekani ngabo wasoma Almanya ngabo wasoma Angleterre wajua ukanga bandu wengi uko kwa tujibi wanena mne Faransa ya ruma wenti ya hatu mjamwisha video taila ya haja ya ukai Faransa ediza ukartuzi wana na izo tizamba ukana mduka na ujo hamanga accompagner au développement na investissement enti wamba mu ya accompagner kabati maji kabati mwenje kabati parugo iliyo ya mradi ngabo ngamtuka mbamba alafu Faransa waisa waelewa hizo na mnelewe ukana banu Faransa ikewa amba wala shia zali yoko tuila shasi babundami lo banu ndongo wao eke Faransa wamba warontu azali wale mana wazikara azali tukangwa wa mwanza dokana wakauhunda halafu hizo wahundao waisangwa ile wao ukana gezo wa foto ezabari zuka wa foto hizo des analyses za kiankili na hizo majamvi mavushe mabuhu marindi majifiri izo tungo wazijuao aina mwenza mbaro hobanu unishongo joelo ya ukana Faransa hashangaya gujilaumu e grupu wa hoandu wa Jean-Yves Le Drian daono ando hao ze aminusu efu ne grupu ya wala grupu makonseye wala Macron hawa hele ya utungu warumawe Faransa wa eza Faransa wa hele ya utungu amberso jobe abantu ande kuja shinda wa juandongo tirenseignement timbano mari alerte yauka beza ushanje ko ibango tukotungeza tudumisi shamwe de kwedi sura mezano ngizo njema alafu jerto la basa yabasa ngatukofana ngwa uhama wandu wadizilwa Niger wadizilwa Burkina Faso wadizilwa Guinée wadizilwa Mali ezo pia si waduzua kwa chakauzilinda rash emalani ezene ama wakauzilanga rumwe zensizo zontipia wasamba yeye bana mroho mwenza ebana wanu walidumiza wala tida utido wao dumiza shayo peuple muoni inegocie alafu hatu bomnyawe watoja wahayamba hanu wakanti waparatama kwa tungo ulinda wa telefoni wani ke dorse wa mena mtema kema president indo mswiba alafu ngwaoneze parti hizo kwa ndo kanti la hadisi yakana ena mnaje parti hatu rijo dise Faransa warishilie warirume au nabasaka ranzwe kema independant ça ils ont négocié parce que kamtina mali kamtina mloni show kamna shudo fanya rongo ya bwandu négocier kakutina vuza wana kutina mali za munda mdasaidie mndoenda fari ya mndo ya jia usaidie bo aone biotao shauto jamanyo tipia mjamu hati wa manena mna inumke enti kamtuna mda mkopesha ni mapesa maishi yauka regimu wapula zitwa zili hoba regimu ngabo nyumba mbili za sasa la zwa bonti ya makafu regimu ngabo wandu wikayo magari ya hao ya tsambaziwa bana basari nuni ya ujila nasibani bainga mumambioni bana haina mtu ujo sopare ni banu ujo fakwensi ya hatu ujo irenga ya itogo mihono ni mwa shenzi wanu na haina mtu ujo trende hasi basi singa tujo mwimilia si wantu me garjo mwimilia na sekari ni kamizinga garjo ufuma ujo kanza ya jea tim saja jara gezensi ya tomala yala wenga kana msaidia ni kapta abwenge tima biani yokana ni wantu mlone zemali mtwanza mzirumi ni wantu mlone ze parti za hanyu mto utanga
ya kanyima adera shade mna carte wa ile dera seka mina carte mimi mwana shama vanu shama icho endeje atompira teze kipiza mpira ndu to ainde nibo vanu zabari mtsodo tsanga mwajukanga nyina riali anzo swida partinku jajua aina hali jokar mama hamitsanu mahasita kabatieni mndu atoa 500 € yabo mjona mjukana nyina miliari arumo wadomanka Jadi kama sindogo kama enye sambi kudulumiwa saka sina tuma jana matanu saka sina ntiu zikume enga sina ntiu majana mfukare enga sina ntiu uja uranzi afungwa we enga sina 3 enga sina 5 enga sina 6 wanahe wa heriali familia ya zingare zeriali te abeja uchawe enga garsomo da lao adumbulio tadidi kebasi ngana mdovure tadidi umarenga mavoka ma ili wararu na mjaru mweze tele izo mfanya na abasa na mjia na rinjila nisibana wallahi bila engento unda bainge wantu majana ba ili bas wajua na mjeba ngaro rara afya wabba kira sifungwa sambi ezero gara jozire enda bonsi juu yabo wajota hawa aina ndo natoleka ba vyabo ndo mwenekera la twala sana za Allah anu majana ba ili bas na bonga nyizi wi chima mengo migato sinema yo kanaganga msikini usambi basi urabu kamsina chanaye mwele Allah ikamsina chanaye namudi zangu kamsina chanaye tumufanye sinema kafuga kasina mami ebe yafunga ufanya ruwa zibi swafi utowa hindi swafi umponoshoni yao umsove mjomba wala efundi wala eraisi wala baba hanyu we utowa hindi swafi ufikiri ndogo hindi za kwandwa nwa mekana ngarjo ufara siro wana roa juhu ekakarja fungo we bwana we imana ekakarja mpulida manu karna uvuka sonti ngarijo ka dans la merde yaka prezida owanza no hengo ndahu eze mali yaka uzanga kizo ndahu yawe yaka ulipo ta izo son tipi eret azi bloke wa zi ya zi sa ari trompe wa ari fanya jao tijao namkira tiwa tijao namsikini mdu wala kweli au mda sema mdiwas yake jo wabaya tu na watu wa hafa mdiwas sebo mtase sinema to jamani moja mamba asina mami tano mamfukare mami nani beke comportement da inubai kujofanya mama jana matano yo ujoro hama iti yabo ikaya bebe hateka tema iti yoke ngamjoni kwa hivyo au ya rendo aja imani na fanu mtino ya romasashe mjome na mjomdage madema mamzihe mzilo atezehiti mamwamtisi som basi usufa jihadi hajaban enga nyisirika hizo hajata hani kiyo aweke tiwabia ni yokana ngabo fanyi hao diplomasi ngabo wandu wambia wandu kana ngamdirando na hii ngamdiwa hao ezangu mimi tiwa hichambia wazungu shantiro sultini wane senu ngabo wazungu na wambia kana amadiba ngamdirando na hii shele namdoju waka anu riumbari jabanu we mshenzi wala ripu saskata janza kwa mwenti hani namtedo bule mala baenda enda BFNT venda amba l'immigration chacun mtujua hizo mrenda hula watu wako dipia ngo tufumbwe maure tina porjo ifumbwe nende na mati ngo tufumbwa chango bana mana mtoka masona tina fumbwe maure abasi temjisingamanya ni hatu yati ila tiransi bamna regezedo ba waba ngo atu amba ngarienda uzatu namkama kamtiona mwangalie hunu ranzi mjamone kwa watu mduga netwa pili wacheza sinema kana ugotoje twa ina twa bino ngotwa bago tone maro daba ki ho yeshi ho fanya hazi ho uterete wala fwa bira ujeza tamba wimbe sekontori badili be sekontori de na kem gazi jaba haya jake maure izo kabati mdulo na kiru turambwa izo arumamro twafanya siasa ashabale ngwanzo yarenge zabo chuone karja mtusi shatukana babanu ranzi shankwana uona ushenzi nene zetabu nene ezotwabia zilonga zijana mbalina zwa njomdo na mchesa nyubanyi wa hatu utwa benede ba mitila nyom tujwa bala kumdini kumoja dini ngami maure tujwa msomea ni kulia hiyo alkafirun tujwa bala kumdini kumoja dini namna bakanyele dini yanyu amini yangu twamwenzana jibana na sikutuka mwandu watondola wafuja uja wandu wahibi wandu wafanya jo na bugani namba mala tabu atambarange mbahala mkontu yo mahala mfanyoze fete mahala myechi yukamtu kabati mdia kabati maji kabati mwenji kabati msomo kabati unodo kabati lapitali sheze ngopianga mazomo de maure mwende mazifanya ndo abaina mcheza nyubangari mwanilia onicho unafanya sinema na unafiki bana mtoka wa kweli basi wenza shonga wanu ajabu ntijubanu wamba mfanya kone rizinji kabati jo shinda mproteger
il suffit wa Komori walo ndani waonese wallahi bilahi wantu na waona msizo ni wanu pia eze haziri zifanya zisongezao nto ulejea ndio toa mayaba wakati na njato jolala ana juu nifanye direct ani checha ana ni checha una ni juu nifanye au ujufomu wala kama tijobe juu fanya direct jao fanya direct jao fanya direct ezero ni kwamba bana wenzija mtuko wenje kwa watu ukipi Shabani zindogo na haziri zifanya zinu haziri zifanya obo wa Komori inu jedo rile nao wanu waonao kikartina mali na wishora kani shori shitoa shakashende ilata mburi ilata wakati ilata mali karona wanu wambie kanana mbisaidi kamdadona hii kamdate bwana woi ba mimi ntujwa mnasome shirisi au mnasome si luhanda hivi hapa sasa inu chetosha mkesi na ushindo shikia ndogo zamba wabasa tena ushindo soma hilo basi ya deja hizo na soma tanicho zidi wasi kana nadi sema basa iti atunge do dorongo wa shirisi ngedo dorongo tina ushindo dorongo wa shirisi wa faransa uli abo ma shirisi toshindo dorongo wane warabu ngejus amunge garwambia yo kana ko ya twanza ile banu she comportement mloniyo et les chiens dimdisaidi olino ngarjoka obligé de rendre se benga chinois abasa hizo ndizo lifanya hizo zifanya garanta wandu wazingara zali wamsaidia wamprotege wampuse riwambia na mumlashe na mumrete mna haramu inti shiumbe ngaricho muyengari ngaricho mreda ni naye sababu nizo mreda borito ushinda tindo wakaneze twamana tindo watona tindo walona mapesa kabati watu wao amegenda mzima mzingara baina uluhu langu jona ndarara wapwezi twa waidwa rarwa na tshao ba kweli ngwali yanga hizo desi hazi wandu wabidi wazifanya abonge abonye wandu mdone ze party so na mdudo Jafar basi abango daruma voti wondo la kada ina mzimba na wanu daina papa mama metsule wala za waru wapi hata waenda warweze voti wiso zila metra Mahamudi aenda 2019 enda yarendo atihindu yarudi tena zaja 2024 da ila petizi wiyo wajua tena waendao watina tamba condition watina tamba condition watu chungwa idao basi si yo demokrasi Jafaraba demokrasi ndio hivi Jafaraba si da demokrasi ya Fatima Nazale Fatima watu jenda narengeze namna tukao wanza yake president indaro ndo wana machui hajawa ni kari ministeri zanrabo wakabati ulona directeur de cabinet wa kabati ulona secrétaire kabati ulona mamri yao shaizo iza fidi ya zirondo wa ya jambe na mkema ministeri shabani kama ministeri kama de muhuru mbato mbaza ma député c'est bon njam ndonga izo njo mwambiana dio basi abonge watukufu abatikanta ni mabie nyondo siasa yokana tayue ezitio omuoni mwahe famille ya mafujari wanu omuoni wao en conflit karitawa wanu kwa na urizo hemu wanu kwa na raji yenye fakiringo jobira fatingo jofanya jao fakirika tutsa usfaiche ade banu kafanya wanu kwa tukoni meta problème na wanu tsati wa wanu kwa miengwa wanu mide na uwa mutu mide na uwa faiswali wanu mide na uwa jauto leo tikamilo namna wakaufuma hodingoni wallahi bila kada shughuli ya mitami uli leo basi kamilo namna wakaufumo dingoni Faisal Abdul Salam ida na marehemu mutino toujours maban les bangu zi toujours okay nyezi nguna jandi yari bena fasi za udiva wandu wali ulilio na nyasi mutui Faisal Abdul Salami Amadagazo Salimu Bapale Fahadi Muslimu Aimani Fanu wonti pia nyezi nguna libeze nafasi wandu wanu lidibe wandu wahisi ba Mwenyezi Mungu kwamba wala ta'khudhuhum bihi ma ra'fatan fi dinillah msifanye pitie arumarugo za Mwenyezi Mungu Allah ingewa chamba nto gotibaya kutujiba nto chibaya na wanioni amnika upanga hapo wandu wapoana nyasa zitwa ni zipo ya wazioni namnika mikala umwambia niyo hadithi ya usiku mwana mwana mshwangu ya kabula rala utintema gonzi miramasi dara renga magonzi tikumena mara rubala wana mara dunga na wana shiwangu wanasiona hangu nashimeji wangu walangwa ulangwa tungo utinza angwa mermo telefoni hula mdatujua amiula mtu hadisi shida ile sibe wala shahide ze direct ba icha wala kaza jusubiti gono we oneda mu hatra wa hedeke ulanga mo telefoni sabahide marmo telefoni
sabege mfanya roza kani mtinze nisi jompone zitwa banu ni tondo ni abo ni regeza sana ni mtono hano nge mtoro ngeshone de utinze gonzi yabo wona tamba ha iti yarenge yaba kibala pi ati ya pozitwa watoka wana mabala kama mtinzo wana kuhaba washide kweli we marabu we ya karu mwarabu ondo amada wani zitobia waredwa nyanyasi ikobidi sike msomo enge wazingara abo wazingara zikabati tini kwa ntinze tiyo tinzi Allah ati jo tinzi waone bako bimeke tu ati jamjo ufa kenjo ati jamjo ufa sha ijoka msomo kangoshele ni wandu mado himido wandu wana tunga wandu mapaswe zito matezono de matondo we mpwe mashichiyo mpwe mbuwa mpweze hawazi mpwe manyo tobia mani sokweli mtoto tiro wana damwe namna yota basi bantu ngamwezo baya ukana emiji aina mji watu abangu wafanyo mashuhuli wende wazingara mbengo wadungo uzidungi yambio uwo mji wa masafarini abasaka mchorongo wa janono uwo mji wa masafarini wa machui shinu inyama shilona roho ngamundo madhambi yabo deja kutushindo shitakimana nyuho ulona akili ya hurenda nai kwa jamba mbe je utenyu ngabala ihuwe ufe apoti wana ndo matazi kwa dungo duba neke mji mu neke michimi wata haina mji siekle riloni yoyino wajuenda waneke mbe wadozi ngambio no zisafiri no zireba mawe no zitabisha umji wa masafarini watu ujua nkondo pa uso maulama ubidi wao nesokana zimro ngamtambisha zero hozinu zinuzi nyama yambwa namle zinuzi nyama yakobidi mzile shanga mwambioni ya ukana mtulilie ba Mwenyezi Mungu kataridi waza yabo tikansani mnikeni akse wa Komori ni mwambie ni ya ukana abanwe yezi yazali isairabikwa yabo deja diplomatie risalikanye shakwana ujua wajia basa tuambe ngwando wabema mercenaire wando wawe yazali tena basa shangwa linda wa Komori wafanye tena mna ya jiri harumaze tizindo aji ngebarika wati mdo shinda organize barongo shanga mu kama zoma bika moda rumavoti tena alafonda tuambe na rende batu ili emana wazani ya mkakia ni amjambie ni tena nyinyi shayo de namna wandu bokaya kwatu revise kwatu rambua izo Mwenyezi Mungu wikayao harambia hunu umusizoni baingeze ayangizo zinchi wakati wajukandi sujila mtujwa na lisenda babi sha emadhalim ngebidio msome ngio traduit ya hoandu warenda zembi amwendo vite fait wapotezao zesu aleze mashuhuri na zuzo tipia فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وانdu wapotezao zesu ala d'ailleurs quand on monese les shortiza et swala wandu njungwa swalio ngwava yao nguo ngwaone hawe malingo ngwavayo nguo wakati mbange one hao ngwavayo nguo emihonenge one hao nyiwandu ashe ngamvayo nguo hununge one hao izo shortiza swala we swala ke tusuhira zikeje kubaliyo ukanga bweze shwaru tuiza utongeza uswali kuna ujoka kuja tawaza ndo mengo swali kuna ukanga una najiso ndo mengo swali kuna ujoka ngondo wazi ndo mengo swali basi hunaonesa ukana fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yadlamuna shay'a wandu wajutubia wajamalilu wale majiketu ni sababu dezemeshi wala wende wabaya sababu de mafune zero pia zizio maji yake kwa sule zingo za hanyu yabo kabati udu yabo huno haone sainde jannat adnin allati wa'ada ar-rahman 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu mati embebo ne zero Mwenyezi Mungu ya sheyao wandu wekao wa mtwingo adunga wizo bokodeza lazima na yomi adibukayao Mwenyezi Mungu kana mtrahiseni kana wishio mporo jono ulaba no uchi wando wawishia ona majamvi na mabushe na mabuhu na wanotipi basi hakauja ngamanzo mahala niweka yao umisona kaujambi kana rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabiru li'ibadatihi hal ta'lamu lahu sami emfomi ikayao de yaumba zembi gune cheva de chantier nezilio antro ya hayo kila simio mtulilie mdona basi ngotwamba wayaqulu al-insanu a idha ma mittu la sawfa ukhraju hayya
awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yakun kam tujua kama karjaka ngatuka ureje minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra mtofiri kam jo mumba mtocha mtotimba na ino wa wandu no dhulumu no basi kamna ka hukumla ka ayamba kana fala tajalu alayhim utiji baba isero arisar lemeo abo basi ngoto kubrenga baki ba Mwenyezi Mungu hamba hindi ibana ngofiro Mwenyezi Mungu anaka warejeza na kwa jakaya awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a fa wa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma lanahdhurannahum hawla jahannama jithiya. Mwenyezi Mungu abiyo yaukana da saba wana haramu warauhitwa wahibao au watofunga watu twali watu na wafanyao waonga rijoka watanganya fa wa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin garjo watanganya na shetani thumma lanuhdhirannahum hawla jahannama jithiya thumma lanaz'anna min kulli shayatin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya ngamwona hizo Mwenyezi Mungu kamjorudini wafanye chao nirudini wafanye chao thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha sili jabala hizo zote pia garjo warema garjo wafunga kwa majamu aina tabu sasa dunia garjo waone sasa basi unakaona saukana wa in minkum illa warda kana ala rabbika hataman maqdiya tufikana manugo tukauteza wendo mwisho wa surati Maryam ishele thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya wandu wajora Mwenyezi Mungu wao wandu wajosove hawajo nyashindo wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lilladhina amanu ay al-fariqayn khayrun maqaman wa ahsanu nadiya wa kam ahlakna min qablihim min qarnin hum ahsanu athathan wa qul man kana fi ad-dalalati falyamdudu lahu ar-rahman madda hatta idha ra'aw ma yu'aduna imma al-'adaba wa imma as-sa'at basi wandu wanu deja hum duniani kwa tranquili haizo warenda no Mwenyezi Mungu anajalie kwa wakati wao usaukurubia basi haba fasayalamuna man huwa sharrun makanan wa adhafu junda fiko Mwenyezi Mungu azo ngomzira ndao zinu kama tukombuliani mndumu mtujo ngutunda urenge mwana mshewa amba ngwazo umlole ndo wamre nkole hata umuwe afe umtaro maindini jodo amba ware mwani palu hakana kirisi asiha wanduri parake ngamazo jeri hose bakartujua reaction ijo kondwalo hiyo urenge mwana mshewa wandu umuwe hata yafeja ubasi watu mlola shankana haki wako yebo mtuje hakana haki wako toka wandu wazali yole mania enyima tuzitu basi hamba hindi afaraita alladhi kafara biayatina wa qala la malan wa walada attala ala ghaibi am ittakhadha 'inda amkena mali namkena ujuzi sebo fatihu kabati problemu rega fanya ina tukanza kufanya kalla sanaktubu ma yaqul wa namuddu lahu min al'adabi madda namfanye ze projet na mwambie hizo mwanzao na mwanzie Mwenyezi Mungu juo pia haina mfanya ndio shio kama yawa ni mithqala dharratin khairan yara ngamjo wana pia ngamjo ni koshio mwambie mali hadha alkitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha basi hamba hindi wantu wan watakhadhu min duni llahi alihatan liyakunu lahum 'izza wende warenge wandu itso Mwenyezi Mungu wana ngwashidi yao belu amba fumi na mfumo wanu amba wahibe wanu amba waramasi wanu amba watorture wandu uwondo bia mwambia nifanye ngwa madiso wo Mwenyezi Mungu basi ile mwambia ni namfanye ja unamfanye shahuka mwende mwadunge wandu aji aina ujo mwambia ni atezordro izo kazirendwa la ta'ata al-makhluq fi ma'asi sharambari uwe karja wangarjo ulo ewa ina abunyiga manzo muyashi mledera mu wandu no hibia wandu yonda ino ya Junaid mushia Junaid izo akahamba umusizwana acho azalamba unabi banza bari utwamba ngo ni kwa ndumwenje tuna kufanya banza Junaid bo Fatihu ajwa kana balangu somsenje Junaid go chenda mfitini asasanya no ngarjo urengeza mesela etawila baga wanoina katino danzani fanye mbano go yamza mradi mwana she wangu she namna haba mwana she wangu nguto jamba na rifanyija arengeze mali pia wallahi kairi mbaba he moto uo rane ne moto bayunu Mwenyezi Mungu ebanu ngamtunyo wandu itso Mwenyezi Mungu waudu wandu mduka zi ordro za hao yole maana yao ni sahunu ya ukana watakhadhu min duni llahi alihatan liyakunu lahum 'izza warenga wandu wanu mafahavalu wanu owezi wanu ike waudu wandu wekayangwa wanikao ezi ya ukawandu wakairi فلا تعجلوا عليهم إنما نعد لهم عدا أيين والله بالله أين أمرنا يسومي يلولي يتولدي
mtike maprese nezerongo usifai jihadi na belu na fatiwa zifanya wewe Mwenyezi Mungu ndo wambo banu fala ta'jalu alaihim mtifanye fijo inma na'uddu lahum Mwenyezi Mungu kujua namna tukawa zabadi namna zabadi Husni Mubaraka ya zabadi Al-Abdullah Salih ya zabadi Zainul Abidin ya zabadi Gaddafi ya zabadi Saddam ya zabadi Omar al-Bashir ya zabadi pia ya wangamiza basi amba fala ta'jalu alaihim fala ta'jalu tikena fijo dusma inma na'uddu lahum adda yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda ngabo wao kayao ema Islamu ema Mwenyezi Mungu wao watuka ufurahi ngabo hula yamba watuka ukadaona shetani watuka uzabadiwa daona shetani ngabo uniyamba ukana fa wa rabbika lanahshurannahum washayatin thumma lanahdhirannahum hawla jahannama jithiya wao dawanu ashabu shimali nema aulia shaytan shahuno pando ndwaji hamba ukana wao garijuka urenga yauma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda wa nasuqu almujrimina ila jahannama wirda ema Islamu o Mwenyezi Mungu wa aminifu wa adilifu na wao garijuka wa sulaje wanikeza lazimu wafurahishe haina wajuka uzanza almuttaqina ila arrahmani wafda wao hamba wando wacheni wajuka urengwa hafuraha wande ma VIP very important person wando muhimu halafu ema fango nidoshia mihaji hamba dhuyufur rahman mihaji wando dame maka umda hamba dhuyufur rahman wando wacheni wahe mwenza irumbi mwenza rehma basi unaonesa ukana yauma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda wa nasuqu almujrimina ila jahannama wadda nido ishekita mujrimina ya wandu wafanya majarima na jarima hizo krimu ya bwema kriminali wao wajoka usindihwa ama toka na mjamroni wao basi watu ambao hindi wanasuqu almujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna ash-shafa'ata kabati utoka umedini ya ukaya wasobe illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda laqad rahman hada wa qalu ittakhadha ar-rahman walad awarenga Mwenyezi Mungu adungwela mwa chrétien fakirwa cha mdadabi edarege makafiri awajana waikoni wauzisa mwenje na maji na pare na mbahazi na babzarugo aja wavuriza la glisi ya watina wambia badaza bao babati uliokwamba watu waipuwe zuka mjiriziro ambe umpa ya sema emana watu uliteza sheria ndi ayo arumwe la luada hivi shawadasa wadasa wananga jo tsahabu ni jokana nzaya ulio ndo msirini bo bakamisiri watukala glisi watukala ndo msirini kejuze aba basa ujukana nzaya ngo jo mfumbile ke ya sahala wo baline na fufio biho ya juya debia be ngambiro banu wajoni bamnari aliban denambe odoado swali no fanyeze to biaza salam tukum basi unaba takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa taqiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada kamdengao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala wanchi hunu wamona wanu wanza shonga wajawalo hunu agwamba kujo selimu wanga jalele bangu jo selimu wanga jalele ngojo selimu shaka tuelewe kenge mwadi katuelewe ke masala ya sidi emdujo kwa msitiri basi unaona saukana in kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda abuna bana kawanzani waji kabati mdujo ka ufa kartumzi hanga pakadwane na belu bo wandu ya wapia wo belu ampo kartumbe ya pakafati huyu aje bofati wendo la mndo akada onaye kartu fanya cha ubawa no jau ni mdoda nyina iranzi egebaja wandu ya wajango ngamizi wao nyido ishi hadithi ya himdu ya mbwa edanga mize ummakata bangwa rendo nayi ya sihaja hunda mbaba ulo bala uro Mwenyezi Mungu na adhkar hari jamba bala hamba ngamizo wala bala ndo nza shongana bonga bomdu ulo bala uro Mwenyezi Mungu hamba andi semwe za shoka bu babu wodo wono ya to wazi abonge watukufu mrati jamfilishi fala ta'jal alayhim inma na'uddu lahum 'adda mtijamfilishi ba Mwenyezi Mungu gudwono roizo ndo wanafanya wala takhudhu sinatun wala nawm ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum gujua hizo watataza hizo wabenua abonge na mtoda za mtulidi sisi ramba ekemda nondogombia zizi hambu au ya zambe au simtambishi shabonga bo wandu wasaidia o aremoko oti wazifanya wizembizo
alafu adamba bari rifanye bari de paso tu bari de chao nyinga manzo sutu sikartutsa nga manzo mapesa sikartutsa inu ndogo wekaya Mwenyezi Mungu atuza bazuina linnas hubu shawat min mndu mshe mndu mme mali dhahabu fedha zinyama aina mwanadamu uliona roho ifo yanzenze ngo iso shanga busubiri funga bo mwadili basi huno haone sainde wa kulluhum atihi yawm alqiyamah farda innal ladhina amanu wa amilu salihat ba'da haina mdugo jolojili wa Mwenyezi Mungu mzima mdajo fikiri ngo tukadungana ne CRC au ngo tukadungana ne gouvernement au ngo tukadungana ne député au wandu kadha haina mdugo wa Mwenyezi Mungu nso bale sabara kwa hibezi malizira bale sabara kwa funga mdukana bale sabara kwa udhara ukana bale sabara kwa hambaja bale sabara kwa fitini mdukana bale sabara kwa ulasema pesa bale sabara kwa uenda wazi bale sabara kwa swali bale sabara kwa una vinyo sabara kwa kufanya dua sabara kwa kufanya zina sabara kwa udukadia sabara kwa izopia kwa tu tomba odade yatongeza odade nambeja ukanaki likutaka mjufumuo ndo ubariki yapo basi mndugo tukawaye chemda jofikiri kana bongo tukandambe wale mana na toa ole roho emana natire oida anambia wale mana nafanya jao odade anambia wale mana na hiba latini kwa mapesa wale mana na fitini odade tol hazini chao kabatu tuambia namna hiyo inde maana hunu Mwenyezi Mungu amba ukana laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm alqiyamah farda innal ladhina amanu wa amilus salihati wandu amini Mwenyezi Mungu warendo sema sayaj'alu lahum arrahman wudda yurahana furahana akaujati miziambe ukana fa inma yassarnahu bilisanik litubashshira bihi almuttaqina wa tundhira bihi qauman ludda wa kam ahlakna ngamona warendo sema wajusahilishiwa waparole shahada njia la takhaf wala tahzan haina ndongo njema Mwenyezi Mungu juanika mtikena harara mtwi kayenshindo wao ndo wando kemrungwa lakini yongo waono heze njema wazire da bismillah Allah ilaha illa Allah ashhadu anna wakati hatta idha balagat alhulqum wa hina wakati kwa mangalia bahengo angalio Israeli kwa Isaya mfobo wao yarengao roho malakul maut baso wandu wema waisanga ni malaika shada la ilaha illa Allah shada anna muhammadar rasul wandu wai kwa twanta wamwele sufrasi wandu wakawe kwa tushinda watapalao show ulimeroa parele shada kwa tuju atakwa fanya uje izola hadhati boko ndo isangura mbukana wabatuka ukaelewe basi huna kawonesa ukana fa inma yassarnahu bilisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tundhira bihi qauman ludda usailisho bezarugosa شو انواجي الكونتراري وكم اهلكنا من قبلهم من قرن ما نفكريو اذا وزاجيري ايجيبت مباركه يangamizi wazajiri libi kadafi yangamizi wazajiri sudan omar al-bashir yangamia yalo yabo zajiri tunisi zainul abidin yangamizi wazontipi lelo orir ompira rishindi angabo furaha kama imagine wazataho wala waide namna waliwa basi worsona mahakama kama imagine wewe mwanamume angamizo mkazi kama imagine wa taifa watu kwa chwa duzina na utugula au faina usiku nimena katina na walo mpira kwa mwalimu mtoshele ya Fahadi wallahi mtoshele ya Fahadi basi shari elewa yokana komori ondozade hayasa ondoshe mpira na msaja basi de baru muhimu ya jore interesser joka na hamo kazi biri na hii jo kujikwa kazi biri basi unakoonesa kana wakam ahlakna min qablihim min qarnin irangamiza qaumun gabi chan gabi hal tuhissu minhum min ahad aw tasma'u lahum rikza gabidio mdialo le yafanya revision ya wandu wao abonge watukufu sikanzana mabieni banu ya ukana siasa nezia zizafanyishiha e pourcentage ya sondage genika wandu ya ukana ezinu wakati wao kurubisha iqtaraba saatahum wakati wao kurubia bo Komori yabaki nganzao mwanadamu shujaa nganzo mwanadamu mwenza irumbi nganzo mwanadamu mwenza haya yafakuwezi inu yarenge ya unieti juhabo mwana mtukufu Muhammad Baruf mdo wa huli wandoni Mungu ula mwana nyuhe jitihadi yao na mjere nderari keti hatu ba watoto wararuanu awe machui mararu yanu beduna sufa jihadi na fakirwa jamdadabi haukaole wewe mnamshenzi wewe mnabwiti bado yenge deturi mzanzenge deturi azalinge deturi wanukwa na uritinza wanukwa na uriua wallahi banuka mtuko wona kana wabele magari kwa mshangaza unichao yonda ile ikwamba
اللي برا عضو ngamria ngamfikira ukanungwa chao wali jowa ya ala magdo omuoni wa ukabati egaga mjua zen wali unizo muoni namna watapalao wale mbeleze roho wallah wanumria to roho weka doka tranquille ngamona wenda ya wema namsho hatu moto mtu jenda ya wema namsho hatu abona mabale mwende shele kwa mbaba mwone video nyo tipi kama jayona namnambi banjo mtinani mwa mwishi mbaba kwa mbao abo ngabo no kwa nduri parajeri zihe mwanamsho wangu ndo amre kode ndo aribe zauje bomba vanize no kwa nziro bana remani wade etension ike ya chau panuka manzoni mndeanime izaka unuzisa panga madona ne docteur ngalini ekujamba hafu docteur hambeza kaunuzisa alafu ngorudi wambe ngo mndeanime hajidanganya hata akatujwa ngo boje bona mumbali mwede babo chau yabo panuka manzo yafanye kirtasi docteur ngama anzi habo kawe yakana padi we yakana nderema akana buhu yoda ila belu awari mwani malezi wanotu tuwafa kwa mwari pia inba malezi yao malezi na mwanzi ukana daktari alafu daktari wala ibidike hafu pirizo au ya ulo yafe akaona mshenzi wala si daktari mreda anzi akawe akana buhu anzi akana confirme kana wayanda kana padu ya wari mwani Chris ilo jishenzi pede dabala la daktari lo kanzi o ndo bemna haramu ya kawanziha ekirtasi ya ukana ya reme tampo wondo la male yafanya yafanu yodi yafanya ya pale watu anzi ukana aremani Chris ile ndere mundu wanyogoha imana msheri mundu wanyogoha baraka nyama malaba ukana ngambalo mwana mshe mtaru madara iko kwa tumbwa mwangalie namna kosa wauni majaraha neze ndo zafanyishi beti zamada zinu mndu kutoka kanti ya jado ti hapa ndo finwa manyo mkeka msubuti maonesa na bake parti ban wallah hata wallah e karto joji to fidia e ujo duba bano argenti inu ramu miliabo hata bainga bagonzi ya rumia tadar na tori tole le purunku we mapurunku yan na tori tole mapurunku yan chakar na mtu bakina mna inu ban abanke mtijamjam profite ni federation ya mpira wa Komori ba ezemali mazirenga na mdoli ndo anahanyu mone na ndasha hanyu ezembwa debi neziajani mbiti zicho uremo anahanyu wao asibabu de turuma za utorenga miliari na milioni mwanyise wa Komori kwa tina maji kwa tina mwenji kwa tina msoko kwa tina mima mkonti jao ni batemi ndo linda ezembwa debi nezi aksita neze ndongo zicho mundani nyinyi wantu moka ndokufanywa zikuli bazi 20 ndokuli bazi makomira alafu ndoko tojwa basi ndarenge 3 millions de sahe ola renge 20 millions ola renge milliard banga fikiro nazira emnadaba ola wamzade ola mnasusu ola ngutsubuti kweli yade renge 6 milliards yade sahe basi yabo wonga mtu amana subita fanya kwa malizo yondo bya ono ndunga bopia nembo torenga chao mimi ngamina mami sijimine bantu tiparwambilo kana usipa jihadi daena tiji vice president obina na warenge 4 miliari wazanyisa izo sikanta sete zarenga nzo mwenje Komori omlenje no pepo enge bakazo hindi za uturne zitsejo tamwenje emaji yalele sa omisuje nazila Komori tojo kana menje uswe volcan kartal Komori jo kana mwenje emivuho isa yo Komori jo kana mwenje ele tajua yare mawandu yo pia Komori jo kana mwenje hapa no solera wallahi megoni mwenze za ukati siparo jo kana tanba tabu ya mwenje Komori evaninde wanudo wandu walo mamwe kwa tutsaja wantu wadolipo ngamjoto olipo hama pesa mandwa timpaka mtu angamiza wantu mumlo kamtima nganyima incompetent kamtina maarifa yoni kwa Komori mwenje ari china idi hate misiani bakatino ni kandu mwenje ngaulone amana so demissionnaire ngaulone mahakama mana so demissionnaire mahakama kama makomori amani gyo njema police lejopi machi sava ngezo njema ezo pia keziti wanu washenzo utoropele wendeza wonti pia abonge yabo zikanzani mabieni yauka nari lambudi ngosi batija mndu banu ni mndu jwa mbango ndo mavoti uwo mndu yanzo alatizwa Komori wakati fati huyende yarenga ukakabati mndu lona akili Komori ujwa magaba jore wavoti yabo ujo mamenini yaukananga mwede mwashinda ni danya fatiho nyiwatiti kamtina rukoza ufanya ukiratibo Jafar Salawi dawena papa mabetswile ukazabje pose karedao na midukargila Breti cinema kanganyina riali ya ndamwe mwa ilate msisi wantu pareni ba wallahi wangu wajotao yo sekireni mwambia uni bokonge jokireni topule sheitwa ebanu ya zino aba uzambeno ebanu zino chao shanga mwambia ni yakana wantu kwa azali hawa tezesheri kwa tufanya sababu fahari na barufu na wantu wana bwana yinu wana ilarifu kwa tufanya sababu dasi ngwafanya uhanza kuprotege zentere za hao ya ukangwa hisio ya ukana ekendo goda inu
kapondo jo bila mwoni banu wende waone wandu wacho wasaidie jera mena mdo mwene zanji jera mna wadumizi wa Mali jera mna wadumizi wa Guinea jera mna wadumizi wa Niger jera mna wadumizi wa Burkina Faso halafia baba saa waisangwa ile wao ya ukana mtu wayafanya bizi nji kweli yetukezwa Komori wa myenga wangu alienga akukasidera mulbili ya kweli bomze karatibeka ulahuli eka uhiba uhibi ekambi uzifanya kairi ura holibesi shakwa na usugita basa wajuabe na dera mfume apo hizo nyimlobo ntena batoka mria tuhe ya betasi bakambia ndamina barufu ritwa gazi riremwa la manta rilapiziwa rikazo ndrabo rijua asubuhi rimzia kajafanya mitinga na mama mfukare kajanda kanga azalingu juma udo haruma sari na mjema mrege na mjerazine kacha samba haina mahala wajangu wasunga utawa wende byafanya iso tuka uchambeta wona miwo barufu wena arifo marbira wende group ya tusirwa hundu wana we bwana umbaita wende group ya alikari na OTP bani bana mtora mweza kweli ndi yabusiga rifanyisa hatu ebanyisha anu hiti donda mwanjile mapesa tozo baranda mwazo voti avoti mjao kana kamna uvoti parce que comme dashinda ma au moins maonesa présence ya ukana haina zijojiri ngani bana movoti wangu jombuhani umbuhani kamsina mazimjo ufanya yabo ngamtikorenga mapesa yauti ya hanyu wasangwa ambao yauti ya hanyu bahari kana hasara ya mwenye shombo abuga wekema banga mwendao yabo kama na kukatabu akaya yauti mapesa ya hanyu asari wa Komori tu kwa tu atarongo wateze credit walo Faransa sikine nge bato jakara ribanu pishenzi we hafu wajakara ribanu kana ina Mkomori joni ya Faransa ke video ndo wabe pia wazadi wacha walo Faransa basi wale warenge mwana mmeto yarido tiji nguna mbe unono ba edo mdafana achangwa bangu atwamba to biyambi na cinema na machaya wana washokomori nda tibuna nono ya dukwa kwa safarini ya dungo jamu mlapizani bana kemzade Mkomori ulona wana walolo ulona mrumengo twenda yende wadwa je TikTok uketu tobamba to biyambi na ulaba na mafiti wongo ubaru ibanga mbona uzani kulizona obana ozalo Komori namna waliyo basi ozina kutofikiri mabaya na sumu wala wayabo wa hundu kwa TikTok kwa to biyambi na ibanga kama bana wajomba beso kwa Komori wafupia na ndomi wa Komori no ibanga chirinjo wana shokomori aina ulona bakire dibasi ke bala manga game starabu engerito lumizo ya albonti jubana au ya vuriza Hiroshima na Nagasaki jari vuriza banu rifupia abantu batiji ezinda zibisino mutimbila na katiko twero wa video angala tao kabo alimzadenda yakaula pizza ndo mjini au bari wadungo fanya 2 minutes na 1 minute inu bone de hampunda enda ta hampunda amada wewe ndo wanyame bange juu pashi ikamzade amado na kacha pule manyoka cha ulwa ya hafa kwelisha mna mala mshe Mkomori ngujwende ya kenti ya doji filme ndio ambao kana mimi wangu atukofanya dakika 2 na dakika 3 esintobienda zibizini amuke debaya zali bo mwana mtukufu iyo tisati yamba yabo ya ukana diplomasi waisawa ile wakazali kati hindu wazungu na hizo pia wabala yabaki wamba ababa danyi mloko mori shakojo ja saidi ya zali abo iyo mndu mwenza haya mwenza hari ayo amba abo ito jodi hale obombo abo ito jodi habo bombo ngamjwao Faisali ngamjoka bwe kujojibi ngamjwao ina wandu wa politiki namna izo warirenda wa Hamade mlevi miswiri yakanza mzade Faisali uchieza mlevi miswiri yakanza jirani yajibwane jirani abo mwanamme mlevi miswiri wanu uvura bangi so fatale jeshi la miswiri apoti do waona akatimira bekana wadudu abiji jozi yeo jako difura amide elifade uja warete mtu aregele bake wavuru le jeshi la misiri alafaza rugozi njiza misiri izo zoto kwa wandu wa hashish basi ngabo misiri da yanzia armeteta yanzia uka amanzo mnijule ndazi yode ma politiki wa Komori amanzo mnijule ndazi ambe ndazi ya Henry amagabo jirana hangu mwanamshe ule jirana hangu ngamwanzo habati mbi yekatuna za shangu wanzo emwanama na we mwanama ngwanzo emwanyanya na we mwanyanya uwe yengu nanzo mimi
wishiendo ngamanzo mna mwana msheola shemna mwana msheola katsuna za kwanzo mwanama baye mwanama katsuma za kwanzo mwanyanya baye mwanyanya ngunanzo mimi alawamba ebandifanye inde namna politiki wako mwari warirenda wari baba isa kartuja ka eri dungendo wala bagena mapesa karja wana ruko ya bagena wandu wala bagoda mavoti kujorcha wali baba isa wali jusa mopia alafu ya bili eze famiza komori yabunganya bokamtia kamjazi famiza komori namna zili abasa kamjaju eze famiza komori namna zili abasa wala kwata la bila timabia ni juzi yauka ngabo wandu wasoma bazima wacha wala wana wala hende haka uyenshi ntindo ajua yataka uyenshi ntindo ajua bila maminji alafu ataona السلام عليكم كيف حالك قال كثير شفتك طالت المدة هل تزوجت ولولا لولا عندك أولاد الحمد لله عندي أولاد والله أبا إمقوجي الأول مهندس كهرباء إمديما وإنجنير وإلكتريك ما شاء الله والثاني مهندس معماري وبيلي وإنجنير دو باتيما والثالث متخصص تنظيم معلومات وندرس تكنولوجيا ودرس انفورماتيك على فوا سكنا والرابع ايواني حرامي يلو بيتي امتبان انجينيور الكتريك وبين انجينيور وباتيما ورارو انجينيوري وهوسو انفورماتيك ايواني يلو بيتي على فوا با بيتي وهم رانتوا داونيا او ما داو لا شولا namna hiyo ambairi ngaona engineering mrod yafanya rugo za electronic na yafanya batima na yafanya electric alafu ngori ukena mwitio daoni tena ewane mwana wane dele bwiti wangu bako dauni yoma na utumdumiza hindi amba wodo angalio wanyanya ele bwiti wado urilisa urinoso wado urene soleda baibane malawa ya komori ngaende siwa ni weti malawa ya komori ngaende siwa ni weti wallahi atuona mna hawara atuona ile shweli katina na wila jare ngwani gara wa humlala bala mara sina telefoni na kredi abala ni chofera jabala hoboleza si papu neze kutuletea areje ya chabala wala do angalele da utubure bobo Abdulaziz yede namna ze famiza ko moriziliyo andu atuko biyeshi haruma o andu walo TikTok wadunga bomnyanya ngwa Hamade Mzade ya uloe iPhone sija iPhone 16 wallahi wanangananga wandu walo TikTok ezeno kuishia wandu walo TikTok kwa sababu tuna wanangananga uhasa weni ngwa Hamade mnangana miswiri ya uliwe iPhone sijisezi alafu haitoposhoni papa wala utoposhoni wanawashe katika lagwa pia zao basi ba itoposhoni bala hadi waza tao kanza ishika takata aba nguna zekedo mzadingo hangu wavunzi ya shati telefoni na nikwa yo basa atawavu nzo mzadingo le telefoni veke mnaganaka yero wanaganaka waliyo kabati utu kebanu wedo na telefoni kwa kweli wedo wado jifilme wanaume wa usiwani wao utaza mdunkudi olabe kangena muwo shaka jaburiswe manyo yavunziwe maya yakakajuko ya telefoni tena abonge abo wanda dungo lala woneze tabiri adungo bofundi fa bantu tabiri jaw tumambia ne okaringa abo ya para imam ya muzisa kabanana katina la ngamdona hamamu enji hamanuru untiri mwe shetanda inde lailatul qadr inu hindi apare mufti banu ngamdola olade mrumme banu no lala mina mrumsha ngam okatinga mtsohisi amanga bo we unu ubiri au hamanuru tunduka butanda ni cyangwa mtona manga bo mujita ndani cyano dujwa ni bwe matso mtsuhisi mrumshe ntujwa banu
tujua zinunuru tujua ni utabiri ndefa sira wende abada sababu wende mshangu do wala like wala la yule telefoni ya undu dereka yundu ya galia ndio je kana yo ya kwende ko jojo ndo mchana ni dereka dundu na hiyo de yatongeza mashaka mengi yaliyo ewa miso owandu jabanu kewishi ya mabuhu na majambi wishi ya majambi juzi bai majambi nge hamade mzade ya uzisa ya uzise mrumsha ya uzise mrumma astaghfirullah majambi nge hamade mrumme ya uzise mrumshe uka Vanza bari utoha utunga كونه نونغا مrongozo wana washe ya gauche à droite لماذا لا تغضب لما تراني أنني أتكلم أو أتحدث مع السيدات وبنات لأنك مثل الكلب ويوي يا ماما شاهو هاو 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 شدي شاهو بس mbwa kai wono gari yenda shaike ya pashele gari baiba no ganyama wanambwa kicha majambi tabuga unifara sasa geto ya address ka kweli getire foto ya address jombe kana ya address yangu sasa inumi kama la kapa amunge hele jawabu ni mjibu yoni kama mjibu ni amade mzade akaujibu mtu mbaye ka wewe shao hau shakuna mbwaye uraki yokai wono gara ukimdo bala bekani shaike bali yale gara amwe hapo shahudu dumba utetezi daono wazade wao shaka bati mzade ujokubali umpashi abonge owinchi ngabo misiri tso yanzi yatsainu yanzi eze hamu zinji zaho wandu asade zitwalisa hamimo shabunga mambo eshara bwe namna yanzi bana eze hamu zaho wasade pia zoto kamimo malabisi zonguo mikiaji bote manekeri modi neze mark neze moli pia zitwalisa hamimo neze matwaimu neze matwamu iyo izo restaurant musalsalati izo deze seri masajati wa munasabati izo deze hafla na matbakhu neza upesi na maswarifu de riali pia ze tabuzili yo mimi bainama rajul mrumme mimunzima basi akaweza kukana mraatu bazarugo pia asibabu de mrumshi ngabo mwiso ngabo zikoke zinaho ambishiha ngabo mrumshe ya dogate mrumahe edo hamba monage ya ruhi ya qalbi
daikala mbebona lisoma baza ruwe namna ile hata mrumshajibiwa sofa mbaga mjobe hao heji alafu haja utaha mbeho heji ata ola mzadebe ya beho heji haja ranziba ale mrumsheka tulo mwambia ukana daikala hangu boroho ya hangu bojau jau namdaja musa vanuto udoni sifu hata bonde heji uja udaza kutudoni sifu abasa ambatati heji sati tobia anutirengemi adukantina bada boten ati mruko jisa madawe au kavati mruko madawe jau jau ambabala tilo heji tilo tobia uge tilo janda heji zila ezenda bonado zamba usoni mwaho mwishia zila zambwa juzi yauka zetwabiarizwa nao TikTok zetwabiarizwa nao Snap zetwabiarizwa nao mweze Facebook wandu waonao wazade hale ndako uzisokana samahani ngawe ndolani basi mruona haya swafika uswele swala hili abasa no ngio compliqué ngawe na mrumme zangu ine kanza mrumle mi kanza mrufubi mine kanza mru chau direct kutoka kwa sababu swala emzade ulia uona haya yambe rahanga manzo ni somera nzi mimi ngamijao ke uzisa mzade swala bahingwa mugenzo baba sa kwa mauto mahakama utro minute no ngaze ndi ngawe na mrumme ewe mle mkudu ewe ukanda ho ewe jau share wahi wahide mlevi miswiri tajejia ya fait connaissance mino parents de venga wenda ho unikita photo la hono bantu na photo la amanga na photo mo profile ntuliona abangala profile ya bago chona ambashe profile tsa inonga mono yona gari ukaza gari mo profile amba bwele gari bago joni pale tsana ngo gari ni hotika ya maswala na upesi okay elazimio aina mtu ya rongoze e famille wa karibu naye ezitwabia za kishenzi ziambwao haruma TikTok ola mwana nyasi ola zuki watu mdafana andonde wa mzingari wa mrede cinema wa mtebala watu mruhurano yado amba ezitwabia zila tuko za kabla zibubu aina hadi mnatona kwa ola mwanyanya ola zuki wa ola mndum kabati ajujibu wake namna ajari ndo cinema namna hii eze twalabat mengoni mweze ngo bukonge zitawandu arumatabu haku leze telefone aina mba ndo mri atujibiwa yoto amanja ne message basi wazade arme intelligence yao wadungo demande ngo wasa warambo kwa na ume ekete ambaye ataheja ekanambia ekete ambaye ataheja ekanambia ayo hamba njao ni message basa baso wazade waele wao ambaka mduni belia jau ezai mdu beza ujeba mademoiselle ndo biha hamba wema basi wala tajo some message e son pia zila pia yaziona amba mademoiselle ndo amba awe basi kai samba amba mademoiselle ndo amba awe tisati onoka usa wone message kabati mademoiselle bano sikanza ni confirme yokana wone message yoka izo nazivumbwa abo pia kuna uziwaza badeke tikazando bide chotongeza uje urudi ujue wendo we mndu indri emndri hamba wema bange banu kuhulindo abo usa wone message abo bahanga mlindo izo na hambia utijomba anja kana wone message usa wono pia bata usome phrase ya mwiso iyo babi iyo akili yo omwe harumo wandu nturo au karimone saukana dola outiro wa dola mwanamme churwa mwanamme radin mwanamme bokuka tutaya nike mndu mshaye mbandungo
kama mtu kufanyia dawa kama mtu elezo mtu lazimio usulubu njema hauka ngawandu njiwa kwamba wafanyia dawa wale watungezo wandu wadumiziwa wandu watawa wandu walisomenye dini waka hude dawa zisa mlevi yakaulewa ambeba nzabari sisi ekarifu ngabo kutwa mndo nyinyi ekamfunyo da mzihwa mtilo honsini mwe aruvi na sisi mtuta mndo basi wandu wavumwe banyinyi ngamwe ndo matimbwa mtu arumweleka basi mlevi wala kweli wakati wa ushinda wa gerezani amba emana recorda ritwa timbwa ngamari sisi eniulona diama yo timbe arudhi hayeha shema jaya hadi yakotwa mndo abonge ya majade mana mkotwa mndo samba hindu njema yoenda ihifadhiwa wazungu bainge ngabo wenji walolo watsina uka ngwa tundao ya uka wengu joni pata shahada wengu joneleza cha wengu joni fanya jawe katifu sha enakati akanga bombe mkane bale zabarira ndo jalolana mahaba masaji majimbo parfena zila pia alafu yamba inadi haramu shokati ndo isa walolana mashaka marufu na kadha lo swala la mndu ya uzisa fundi aka manura ndo jalolana atanga bo mwanamume juzi samira ni mndu Misiri amba owazade wakufalia mndu kimanga wakufanya mndu massage wakuzini ya wandu wakuta marashi wakufanya wanandu wakishenzo hamba bintil haramu hamba wandu wenza tobiambi shawo koja ja upaswa sheitwa au tabwada sukari ana komandi na mashaka shiwi yomba wende wa halali alafu wauze kana ezabariko wandu akoja lolo nandu ezogo pia zo ka tranquili mwele wanu nazila alafu kondo sawa lola na bokubo toka mashaka marufu na mabaya shetani yonjawa ambabala kondo sawa lola na shetani yo ufanya hazi ndwachi yo ufanya hazi ya nakadi ya mihima wanarugu atitatungwa hata ratibu no ili yatambazo wandu wala sha owazungu ngona makoko engotone damu bayirula rumwe mize namna waisa wale mbele ya rumwe metro kwa busana ngwazingarana ngwalo alafu emwarabu ya lola mwanamshe mjeni ya lola mwanamshe kafiri yambali ya uja arumenti yahe acha haile shemru mahemba hirubala basi yo chabala ya ile shemru mahemba hiru habuso emru mah alafu baba ya mwangalia bomba unsame hiba oimzade kafiri kaja ka ujoka bon lo soni mwake David anibusu bahimba baba hizo tabia zionao amada saboda unuko tikafire katimzaza ile kafiri nilo nao hun yotena ola muitali emru Misiri alole muitali yamwambia kananga tisa tono ndusha manzoni mlole ngoni posheo ngololo kafiri aba bomba wedi anjibi yanga mi arumati ngamtambi ho wedi anjibi shabo ya mlola ya mbalia ya haja mwanamshe italieni wala ya jabala jawa ni mbaba wale mafumale hayapua izende funzo bya bana represente vuba na mjuse anocha iba yo mndu alera kata tilelera juju asha mndu mjusari kata nikemala la hamdengeza bala hata watimize mna vacances kwa lesahi mwana hamba bomba hapo ngarjo wanana ebo honoje mndu mshekafiri wangu amba fi hada albayt ma fi kafira illa ummak amele dawlini kwa pati kafiro dawni unakati mzazao hilo ile kafiri lo dawni huno abonge haruma edini ngabo ibada ngabo muamalati ibada yode swala yode zaka yode tumu yode muamalati yode ziara yode makaulu rurahafu debei dendo isengo izo pia izo de comportement ya daiba deziko wonesa omuyeshi wa mru yokana hakika oyimru waikayao nguro Mwenyezi Mungu ngene malezi nizengo za dunga yao abo ngarijo kazaba bala tukanzari wonese ezahe ompira wakomori wasulaje hambabi jibiwa Mwenyezi Mungu habari do jibiwa banweze furazo huja ifori jibiwa
ويما قولوا بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Mwenyezi Mungu anazidi furahi ha maji ha mwenje ha unono ha msomo ha amani ha mpira ha turismo haina ndongo za khairi shariti soka hamam Komori kana uparjo furahi kati usiku balomba ukombi au usiku balomba mpira hayasa na mpira basi yoke tuone sa peuple parce que l'île Maurice c'est chedi nikamdo ishiana ile si bene mipira neze noise nongwa enshiondo ngwa lao ngwa noa ngwa traité wazo ngwa sawa mimi rijo hatari keja izenti hizo rike na lapitali rike na maji rike na mwenje rike na msomo rike na hazi rike na urahafu izo ndizo na jujibiyo mpira neza dunga izo zike za mwiso shaitike harumati ya kamili mbarongo nzima ndo ajwamba positifu aninga bomba mpira basi ala kulli hali wandu wa rahitwa waprofiteo ukakabati serikali wandu hifa wawa bwana wala juzi omkazi wawe mzade wala juzi mtuje wawa wana wala juzi uziwani nezi ajali zibitwa pia ikakabati mahakama Komori Allah ngamjo ujito usoni mwa Mwenyezi Mungu au kwa wangu amjo jo muzisi wa ukana haina mria toa roho woye na punition daro en punition tsara انقاب ezili wazi zamri ya towaroho man qatala nafsan mutaammidan haubenta fajazauhu jahannam wamru wa kongu jonja mroni khalidan fiha ngujobaki wa ghadiba Allahu alayhi ukakana uroha sha Mwenyezi Mungu jomheli ya utungu wa laana yarudia laani wa a'addalahu na preparation za adhabu tilos kangu jonja shangu jodo zindogontanu hizo ejohunda mru ya towaroho بعد الشرك بس يدونغا قتل النفس مساهيري riba mngoni mwa madhambi maziro abonge namprofite yezi namprofite kwa kabati mahakama namrehitwa namhibe namdhulumu tumtuje arenge mzade ole nda muhafu tagari inaja apara na mwanzi hebo basi namvuriza birelesa hela simorona birelesa awo mzade hafu c'est bon kabati mahakama kajamarete e doktori e bale ambulance e malani yakaya kabati hata wanamshe basi ulo hafu basi shawala kufikiri Mwenyezi Mungu kajawaona katujua karare mwa karimani crise cardiaque ngamuwa mru ya fe mrudi mfanyizo ngo pia abanu ngarifanyo reanimation wala onde wawe mru afi wamvurize isimani dobya jo ya isimani yake kashemeza awulaho hafuenda vurizo isimani ndo sichona teshe simashi olo ma bibi ma nguna vushe ndo wa tokorambu abonge watukufu numsiba mziro abase chamfidisha wandu gardor ma vote carte d'arma vote abanga monao waongera mndu ambato we 200 euro kaja joto shata ujo chakanga vote yana mndu mndana na 1000 euro ngwajo mndana na 2000 za ufanya kampani na hizo pia na yabo risali mabiani ya ukana wallahi ziazali isai lashewa ziazali lashewa wandu waelewa ya ukana nono waikati na wake wandu wafanye ja metralari fubo ni wandu wa staarabu ni wandu wa sharia mbarizo ule mengo haina bahanu mwanzishe ze barua monese tizamba uka mwanamme bainge hasihi mohoro omji mtukufu wa mohoro ni wandu mlo Dubai haina mdu bokongo joshinda yasaidie emzade yaja abokati wa eche yaja ya huleta kaya heiho abongo ajomba basa somwezi ndo basa basi ku anfusakum ahlikum nara eze twabia mwanadamu muziwani ai mudahubini mumohoro yazifanya emzade ola zilanogo bokwe Komori kamili maulama notabilité wasikini mzade ola kabala basi hari mwanamme ola ngena mruko ujua juji Omari ngonde yafanye mipango na ndogo zindu achibasi mwanadamu ola yapuliliwa
baada ya rizangu ya renda akajarenga mbahiru utoja wambia mruka ntorongeze mali wende jao alafu ze mali zipote ndo mbari sari bahi za balazi na ndabo jao pia ngam profiteo sha wallahi kam tojo jitwa dunia ni ngamjo yen shina iramu jafa ukanyima dhalimu na dhalimu yo gute qablia Mwenyezi Mungu amba watawanu ala albir wa taqwa wala tawanu ala alithmi wal udwan bosa va bo ndo tanti habwanti habe nchashi na isozo tipia mwanamme hamada we mwanzo imutoda wakenti kweli usisemi midobo honi mwanamshi mkomori silamu simuhobanu utoja uto mtiba nayi yo ndamba kanyandani kama ndani kawe hapo burini kechao nik ze complot isopiem kozifani sha kuna ulenda usiwe utiwe na upoli lwa kutuma gobani wallahi ba omwisho hanyu pia mwi omrutwela renge mali za wantu yali banu tipia ngaranzo mapesa wallahi alazim banu ke mrwa ba apasha gari jema odo mna gari wala bagofikiriyo mimi ngetikana mali tilo hamba kanti ndajo paro jo pasha mvio e kati emirate osi kuna ipasha hadani na izo zona ziwa na yapo ziamvio chema ulo tranquility de mabombo na zinupi shamdu katina mali shamdu stamili ujuanza mtu akena gari jema ujuanza ukena fao jema ujuanza ukena nyumba njema ujuanza ule shaula shem gya bodo sonda ujirende bwiti bangwanzo uketajiri haraka udhulumu wandu mana plus ya de millions kweli ngoto zirenga mfanye mafiti wale waule ziro mzirenti na mwambo kamdo ngwanzo ya lole uti mwanadamu wewe shauto joka huone saukana nono wala ngwanzo afanye mashuhude mfumdar ngwanzo afanye mashuhude mwezi ujao akazijenda zicha abantu chao amukajenda raone awala wantu chao baleme lida nguhaba ndangari bambao balapa kontineri kecha fungwa chao Allah bila ngamjo bujitsu anu mimi ngamanzo onro bezo tubisha mtu tujola sambe aina mtu neza sha omwe atoka mndu yaonese ukana ha imana ngamwilo bani inunga bondo fao tila ufa tiparare leri lirino rifanyise sulu dahoni mwa wandu usiku wallahi emrumeka tuta ya tuishimza dewe yoni handani nakala wanifanyise sulu na tushinda mimi ka tuta ya tuishimza dewe ha tabaide ba ngupuho shaka mjomlaza ekaja ngamjo mdongo zangu jo mumshaja Elizabeth zajirid umusizoni ade kana mrumme daine mrumsha wanjar mwa mitsango mrumsha nge mitsango mbili da heda yeusa bas kachawa ha kachahula gari kachangalo wana katina ruko bas mrumme no fanya hazin tsula ntsuhuna ntsina ndongoni yange mapesa ya upia ende ntujwa ta ya bihanda ubia tamuna mrumshe darcha no tamba ata mimi abasanga mihama mide nabo hema pesa basi ariputwa watu wenza isabari mnatoka makini ambo kana baraka Mwenyezi Mungu atuendele tajiri ngujondele tajiri awlange na jaunga mwanzo wa madaili wengine na jaunga mwanzo wa madaili so tipanga toka matajiri na bana ngabo matajiri wangalema maskini ngabo walo nono watu na mapesa ngabo walo na mapesa walo wade ngabo walo hule ngabo walo karibu haina pia Mwenyezi Mungu haba nahnu qasamna bainahum ma'isha banu rimumbuni rimanyisizani warafa ba'dhum fawqa ba'din daraja ngamazo ndo tipia so makwata tukawa na zueni kabata jenda likole haina mnduge filosofi so tipia ni mndugu balogari abakapata tunda banu yabir so tipia haina mnduge tajiri abakapata jenda hule kabata jenda lime kabata jenda sha warafa ba'dhum fawqa ba'din darajatin liyattakhid min ba'd as-sikhri ili haina ويهتجيول وينقو ليمو ويأقونو ويأهوزو ويأبلجا ويأفنجا يودي نمنا ياهو إما السلامو يودي نمنا إما السلامو أبنك مركيراتي إما نوتابل إما علماء إما حكاما مواني ندول ما يليو يابو با أوتو دازاني دول ما يوبيا إكابا سيبايا رجولي رنغا سونتيبي كما سيبايا غريجو رنغا إذا نزل البلاء يعم الصالح والطيح نجي يجون جو راكانزا ري مبين نزم غونغو جو رينيكزا خير وجو كونانزا خير مغو جو منيكا يا ريريو وجو كونانزا شار نزم غو جو مليجزاش
ai ngamuishia uka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Haringabo naijana tsoi ya fariki, naijana communiqué. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d'un supporter de Selakant, Mohamed Ahmada, un jeune originaire de Hassenje, dans la région de Ouachili. Il est décédé après la célébration de la victoire sur la place de l'indépendance. Ari Mnaijana Oi Hakaufete en place de l'indépendance. Bande Machihisa Hafariki. Izimguna mrehemu. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم جازي بالاحسان احسانا وبالسيئات مغفرة وغفرانا. Et qui sécurité le lobra consolé juma watukufu rikana fiju riwambia rinjieri swali wamba nono shele sécurité wandudu angali wandu wanu wajua utosha kwa na utosha kwandu wenchi mwalimu masasa nya bahanu wajua kama etufe wajua mwani sofura wajua ufa sha izo za wandu watundo wao izo za walezi sawa wende yabo afariki monele fijodila pia nsujua harema nsujua harema na mndu nsujua vushe nsujua kontamine nsujua Allahu a'la wa a'lam. Mhimu tuo Mwenyezi Mungu ha mrenge nguna mrehemu ya rehemu wafuha tuansi pia izo ndizo ratoka hanza ri eshelezizane na rehemu wafuha tuansi pia ya ribe mwisomwema ritifeke kartufa maislam. Allahumma amin. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والعفو منكم وشكرا.